Good evening. For good evening. Bechachi will be good evening. Me pacho. Metie interview BCCA. Said me kind no say na enye ntokwaso. Say no enye ntokwaso. Honorable Agyapong abeyi ma no awie ewo Oman FM. Nti mi so mi beyi ano kama ewo mi Facebook page. Honorable Agyapong mi tie dia wo kana. Wo se mahama. Me ha obia. Me problem ne say Agyapong ade na pesa odi asem no hye John Mahama. That is my problem. Ade uni campaign message ana. Uni campaign message. Asem no mentwa so. Me ti o man efe wo se wo de wo nka bibia biem na me metunton me fie. Back to sender. Agyapong me enra me ami bo me hu dua nti hu hia se wo bebo me dua. Enra me ka say me say na me nko me kasa nicely. Enra me ka say se me boni na wo de wo twa to me so ntwa na wo twa to me so ni nyina no se minim hu bia nyankopon ma onhia me biem. Yesterday I said it myself. Enti awie wo ye interview on Man FM. Eka se Ghana so na mimi nkom. Mimi fie metonton ni nyina. Agyapong, I am not even 40 plus. So my problem is say, why are you having time for me? I then I say, ana akrake to what say me. I then wo ye nya me ho time. And then we kasa nicely on Man FM. Ti na me so me kasa nicely. Said you kasa enu anwumre no. Sa na me so me kasa back. I then ti na o nya time ama me. Honorable adwuma no enye obi na obi akoda no na ye adwuma o. Men blackmail A+. Nessa was my blackmail A+. I mean, no me no de ye bom pa ya hwehwe bia we yakoma so menya me nyama ye da. Semi blackmail A+ ampa with sika. De me hwehwe no e wo makoma so no. Menya me nyama me da. Sa na menya nessa wo so de ahye me a de da wakoma so no menya me nyama wo da. Se papa yi wo ho a. Honorable, me se me so me nkase me waka chone say for evidence bra. Wo se me the tape enkase watwa so asem no me se mentwa so. Enra wo de vim eka say me tape na me de akoma UN no. Me tape na de ben no. Agyapong sa tape no prove it. Enra from the way you were talking no. Now wo vim e wo soro. Enra, you spoke with full confidence. Enti chese wo hu tape no. Enti fa tape ne bra. Adena still who insist to say ya ha John Mahama. Ade say woni campaign message. One who say John Mahama ne na Jane omukọ road a ohun ni pedi omochi. From the pictures and videos going no, one who said John Mahama wa weni ade na wi me boa. You've seen it. Enti say no, enkran gra ye die no sebi eno na pesa wo de wan no ebetum. Uye honorable, uye penimu, please. Me run him no Facebook. That is sana metio. Honorable me kan no kra na me wa me kan wuti say the time bia we wa adwe say o kan no kra wu no. Sana me metio. Me fa asem nhye me mu nada. Me kama me ho aba me. Because you kan obewu an kan obewu. Intend na so me dey asem hye me mu na me nya pressure. Enti me de bia me doctor o check me BP a was say wow. I envy your me fast say mun hye me mu ma enra wo kasa no me ye madwe say me nsoso me da na me da ho ase ye de bibi wo makoma sorry Woman FM interview say see na meet you ba me hu yem say wo ye 4 hours ago enka ma reply da say see na meet Agyapong tonton me da me nya mobo da because I serve a living God. Man fa kwan bone so ne nya me niema. Agyapong mi ko wi a obi ade o. Me ni obi aka o. Eye mi ame bre.
ena enra me kan ye no se me gina akwan ho se me koye den so far as minko wia obi ade minko ku nipa na menya me sika ye ma ade de I beg you honorable enye me tipen no me yakora o manu bi mpo chen me menye de wo ye no agro na wudi no don't do it. Don't do it. Why would you do an interview today and say me rane mano meaning wo a menhwe na wo so nim wo ahwe na honorable on chire bo me emfa wo nye TV po ensi circle ubewu misu mewu emfa wo ohuni huna me emfa wo enhuni huna me on sa fe de wo say enu ade na wo ye why mistake enkofo anya asem watie baako se me ma mekasa impo a sebe na sa wo se wo ye panyini a oh we yakasa ma mintie Tracey so anu asem na mefa me final ayimra because wo de mimpo no na meka se wo de wonya ka asem ye no kre wotimi bie wa no e ka asem atodan $450,000 hu se sefrite tinyina wa twaga na ntro fa won ka no kre da se wotimi ye bold e ka se me fie me ton 450,000 with evidence and the one akasa na me see what that dagana for ache you were lying yesterday and no kwa di ma asema me and no kwa che se obowa you don't know anything about what you're talking about. Why would you come and sit on your TV and say and I die 450 and a lakeside dying me the best 6 months ni tua ka yakopon me dancing ni nka sebe penimu ya wo ken na eta amamia enka metuatua na sope me tua na kakra me boyfriend de ba yenye wei na matibia ye wei na mdiska na kotua nyankopon ene me dance ni papa woni me baabia o woni me baabia woni me bre o woni me baabia o ken Agyapong woni me bre woni me story woni me sweat enti so feel say wo de obi asem wo beka A plus ma miscanto ticket and a one farmer me and on so why bold and no other catch wa and then I'm feel so the different edi beba na me die me se me ato ma Ghana for say up to nyambo ochna video na enra wo ye bold e ka say me dia koma you and ni tape kro no provide it honorable provide it. I don't know the meaning so you're honorable for people's private affair dear I don't know because they be uncle for ni obi order and unko meaning say no more recorded the bechere wo dear but me dear way dear fabra me se me mama kwan don't say you won't talk again talk honorable Agyapong talk. I am still calling you honorable because I still respect you but just all the tape ni but tape ni dear fabra mini wu a menhwe na Agyapong ya dube po esi circle ana ya dube po esi kejetia unwu ana unwu every we ase hwan na enwo ewi ase no menu mie no ye dia nyankopon dia me se ene 18th o se yes 18th of August ena ya santo Tracey boache me ka che wo se menye moboda mensre na medida me more branko mechida and I will always move on. Do you know why? I serve a living God. No matter me boni, me sunya me otias. Me nye obiya boni. Me nye obiya boni. Pacho shwe campaign message. Jai wede ya domo. Uni shekani ya domo na adi asema koso joma ama mene. Ni vice president na which obano wohu crowd a opia opuli. President Mahama nemu wohu crowd a opuli. Me no ka say omo nam voter region omo year campaign. On say wanya adaje a oti radio so. Are you working for your party NPP? Now party NPP mpo no se upa omo ye mpo ni. Ubufu ya na wo beka omo secret no. Mpo no wo kra wo say you've not endangered your life. Na me mom na me endanger my life. Agyapong. Ubutimi fuka se me kire kwan am we ne power. Na ya calm me down because wo na ye president. Wo na akasa obi nkebi. Me de make bi a kire Wuna kasa obi nkebi. I was expecting senke wie nka by now ka tape no nka aba because ma celebrate wo me fi asa say na ye de me tape ba. Me ni mun sanon but ma chile ankasa nka me twen tape. Where is the tape? Me say I gave you up to nyambo oche na ye ntwen. Ghana for enye se me muade o. Me buade but edru baby na ye de asem o to so a. Ohun. E wo say wo voice out.
Kennedy say, Enra Kennedy catch them or say, or want me tape. Na me de akoma you and me. Me cry the assembly the emissary and say, I don't know the John Mohammed in Ebem. Because Obia assembly from day one till now, evidence a chelese prof ex-president near can one sem away. Said you would see dear by now cardia bow. Kawodia ba a waka kum. And Cassa won't cassa beam, Cassa, fate put bra. Fate puno me, I show why your course I could see one so be any tape. I've seen me Jimmy for. Me want my boyfriend. Even Enra me ye video ye no. My boyfriend ebe da me fee. Inshira papa da ha Enra. NDC for na voter region ye campaign. Aden na wodi asem kwa she papa no. Wodi asem kwa she JM. Aden. Because you've seen say wa we ni Ghana for akoma. Ene wo pia hwedom. Obia hu. Ene obia swensan. Oh mama family we so dey campaign. Ene obia suansuo aswansa. Ya soa NDC. John Mama ya soa NPP na se Ghana for untimi nkyere omo de omonye. Untimi nto anua enu Ghana for ani. I'm telling you. No matter what you do with this case, obia fa ne ho adwen evi. No matter what you do, plan a wafe bia sa asem we, o de be hye John Mama no, you will fail. Enyo enra de OTTV so say de ubu John Mahama. Wo. Enra OTTV so say Lord na Mahama ye wo yere wo. Na wo didi o matem da bia no ye hu. Honorable. O didi o matem da bia no ye hu ana. O pe John Mahama asem da be. O pe Mrs. Lordina asem da be. Please leave them alone. You have insulted John Mahama to the gutters before. We know. Since when did John Mahama become somebody you respect? Since when did his wife become somebody you respect? Leave the man. Me one was says so person the same way. O person we yadi John Mahama dibem. That is my problem. Me one was say same way. O person we ya now the John Mahama dibem. Wo ya interview awie. Wo se metonton me fie nyina na chese wani ya abremi o. What me what you fie dodo a wo me nimo because I'm fa me ho. E na wo ye pani. How dare me? Se me ka wo fie ho asem. Ada ye se me mu ade. No, I won't do that. Na me kra me ye hwan se me beka wa asem. Ana se ne ye si ereti mo no nya sa na mote ana. Because me de na me respect o kakraka o. Enya sa na ti ana. Ye bumu a eya amoma ye mumo. Honorable, ye respect him ho. Eya amoma ye respect him. Agro we eye nkra agro. Ensese nka wo de wano betum. Ensese the way no akasa no na woni evidence a ensese nka abekasa because me Bible ntia be challenge yourself for evidence bra. Ena me kan ye obi a na abeka na asem obi ye dia hwe because ewi ase no ye nyina ye betoi ye beja ho akọ. Enti nye obi a na wo kana kene Japan de for what? Ken Japan de oba betwa me mene ana atemwo wo na obu atemwo. Honorable and sesen ka sen wo de wano betum in the first place because emfa wo ho to the extent say I did attempt them afane say me papa ne won waye me I will never insult you me nidi watem da kanyankopon kura amfa me ho nche me eno a waye me but I will not insult you. Enye se misro kwa nkenya hwe but enye se misro for the respect I have for my father I'll give you that right. But me pacho next time and fan for the baby ankoka and asem no kra me nka biem and a girl no ni wu a won hwe na ne fie ni nyina obetonton Ghana so pa abato nkom me nkom mako wi a obi ade me do obi ka sebe Ghana eya wo dia. Ghana is not for you. Ghana is not for you. Na me se me ka kire wo ne se. Yankopon hata so a wo se wo sum nyame te se de me no mi enu yenkwa asori a ye sum nyame no. Me mobra nko mechi bi mu da. Me mobra enko mechi bi mu da. Because me sum nyame a wote ase me buade. Only say wo come here. Mema wo hu say baby a wo keka kono me nyesa. On say enru anka wo be pa asem na ama me.
Yes. Ade. Mini ho. Da bi nyam bo chena. Asemba utie ha na wetie ha. Then you come out and say yours. Me say ma asem ya wo beka bia ma mehu say ensem bebre wo twa ntroche Ghana for. Because me say na me trust you. Ah? Oh no so say na o no be ho nkan che na ansa. Dabi. Ai. Ka ni de si ho ba me ni ho. Ah, me hu no camera ni. Na asema ba. Nipa obi aka ni de. Untie both side. Eno a wa yeme. Me de opekra a ohun, me si din bi e wo wiase bia fa ma me. Na me yes smart, me yes smart a enka sebio ma no sisimi na so Ghana for. Enka nyankopon nhira me o. I'm a smart girl. Se me call me boyfriend fie. Na me boyfriend etwa me naked picture na video e bin sida. Se wo hu naked video and a naked picture of me a ye Photoshop e bi obi body ne limit so. It will never happen. Enti na me feel free, me feel big na me say I am challenging you. Me ne be me ra dem na me ko feel na me ko jimeni no me ko record no. Na enhira papa we wonim de waya wo mabrabom. Akra we papa wonim de waya wo mabrabom. For so many years. And a month for Boba Manfodi, I decided not to talk. Obia wo ne ba wo 10, ne ba wo 15, ne ba wo 18, on fa ne ba papa meto hoda. Enye wo pressure, na sebe enye Ghana for no be pressure, ene be ma me abebo me ba papa di. Ne se me mo. Nyam bo na Wednesday, 19th August. Se wenti mi amfa tape na ma wo hu. Se wo hu JMA, salute no. Because Ghana for nyina be hu se won ka no kre, ogu hu ani ma ase. Explain ya me boa because we sit na am say yes we no Monday ni Wednesday. We dem anya advert ma. Se nyam bo na Wednesday. 19th August. Se wenti mi amfa video no. Mo se eye me. Any former president na ma. Me on, me kan wasem we biem because eno kwa answer ma asem mama me. Eno answer ma asem we mama me no, me nka se biem. Na Ghana fo nyina so be hu se on ka no kre. Ghana fo nyina be hu se on ka no kre. Metonton me fie. Se wo hu amanfo cars. O ma henhenfo kɔ hɔ ekɔkye wo mo. Me fie we me mfansie yo obi anim sa ha na metie. Bra ne be investigation. Me lakeside fie hɔ nom no. Kɔ ne kɔye investigation. Ekwan me fa so tuatua ekra kye se obrefo a wo taade. Enye obi ana me kreska bum na me de toye o. If you me betena mu wie, I know I don't have to explain myself, but I want you to know say, your investigation here and san wasa aba abonten abedidi atem. If you me betena mu wie kra na me ntua akanwi ye. Later na me tua wie. Na sebe prominent man a wo di asem hye no enti eye. Because say election time. Enti wo say wo good job ma ni ase. Me pa cho wa fail ko fa strategy for. You have failed. Enra me run ma no Facebook. Me dey say na me ti o wo kam ya me yi ano. Enne na ye ne makasa ma ye di wo kam ya me yi ano. De ode be me na de be ye me. Wo kam ya gese mante me yi ano. Me pa cho me fie nyina me nton bi da. Mesan atoto bi asisi bi aka ho. Because me guso a me wo mpese me yi nyapade ma me ba. Enna me sum nyame a wote ase. Se me nyankopon sunku mi a ote asefo wo ye kwa. I serve a living God. Me nyame o ma manim ngu ase da. Na nya wo kene Agyapong no be fa so ma manim gu ase da. Cause se nyame no obo me no no ane bo wo. Ono ane control me no mi no ya adwen. So we are not above our creator. We know me no. We are not above God.
So don't say me tonton me fie nyina. Me tonton hui. Me nton she. Me nton she. Me mo branko me chida. Me nsre ni da na me nye moboda na me baby aso nye moboda because my dream we and dream nipa ho adwen bone. Adwen na da me team we no and dream nipa ho adwen bone. Me I will urge you say what time I did to radio so twan trotto me so no. Any TV so I did twan trotto former president and so no. E be yanke jai never call youth door to door na campaign na NPP. So open NPP asema. That's the message I have for you. As an honorable, do an honorable job. Enye obi ni obi die asema o mo dampem o mo di wo mo ho. Monim senka didi ba ya on kamia mesa didi ni bia ka ho because to be am date obi hu. Nti e bia no man fa didi nyina ma. Nti ka me kra de mesa di names ni nyina sa ma waka ho. No abobo na ho ato. Me ehe na ewugu mani ma ase akọ. Menye sofo. Menye married woman. Menye hui. Eye nyankopon na de ni favor ato me so nipa ye ho hwea enyi yi. Se makọ aduro so da. Makọ aduro so se me kwagie aduro a papa we he should strike me. Me na make up for my heart. Se makọ aduro so da. Nyankopon o hata suruwe. So ma me hu ya wo me life. Na se me nkọ aduro so da. E na me dem na de bia me te na me bompa ya. Me dem me se me nkọ asori. 31st night bi wa na makọ Agyapong. But me nkwa sorry Sundays me share them abompaye because sampaye no ma ya nya metie nti aden nti na nsese me koso ana me bompaye nti no se me nya eno na de wo ka no ebebem na se me ye na papa we nim akoma mu se me ya me ye boni a I go on my knees I pray for forgiveness. Yes, me bompaye me sre boni fache. Menim wo a menhwe na enra wo kan obi na nkebe kan ya nkaba na yakofa no se wa threaten nipa kro. Menim wo a menhwe na enra wo kan na tu ene wasa kan no man FM. Can de wo chiche nkwa na do you share like una ade nkwa toto amanfo nkwa so ana una achi obi se obedi 40 years and san we obedi 50 years is that what you do? Me my me list da ha enti nyam bo chena fa wo list bra because apart from say we become mema omo ne me ada no menya sure say wo bibia ka bi uni she ka bi eno ani we di no on say na wo ba o man fe wasa be the same thing or say if last tickets or say if last ticket if last ava no e ko wi achi na ye de na ma be isle gon landlady no sa na nyame ye na ade enka wo ka we nka so my fi bi nam ho a eno nenka wo topo nipa wo ka na asemi she has moved on. I have moved on. Please me who say bloggers be afa their news and I sleep with men to build houses. Neno eye profession ketwa. Eno eye profession ketwa. Unim nipa dodo ayen ware o ma ya sentem ama o ya re o ma so sebe enkoyi. Eno obi edi obi na nka nipa ni nya fie dia na se ka obi asori a won kwa adwuma o. Obi edi obi na nka nipa ni nya fie se ni nka obi asori an kwa adwuma o. Ye tifie an nka omudi yesa na ye tototo fie. Please, honorable, please. Please, and next time, sebe as penino, utia se me yati both sides, utie both sides via na what judge. Mentie ba ko pe, and fan judge. Baby, I did your mama kofa idea what fairly. Come up with something else. Baby, I will try senka would to an ego Ghana for any no, what fairly. And I make us a only campaign messenger, Pebi. Na baby I didn't nam ni die what fairly. I crown I had your mama, I crown I had your mama, my had your mama. Wa bra me woman pana. Hey, and to obi to me do obi mo bi je ho credit sa obi tini baby. Obi tini baby. Me na me de me ho me se me family relationship and ba bonten. Na me feeling
Now be prominent person. I mean, yes, papa, yes, sir. Prominent person or tiny baby, all the credit, a man on a year. Because you do election year. And I'm a come therefore, hammy, Marco Cassana, Ube Peno de Genaso. Look for a different campaign message. Me pacho, I came here to reply you the Oman FM interview you did this afternoon. I am still made to tell. Nyam watch na numre. More you know, minimum time I must start. It's time I must start and I must make a life. Or chile nyam boy numre the seats. O would do woman I'm smith jim. O to fa hana ma to fa ha. Nyam watch chance I never come. Because I just saw the tape on the band and I'm tears. I just saw it. My was a blogger be a news to say Tracey Buache can I say he will not accept his apology. Me. There's someone who say I won't go apologize. I will not apologize. Say me differ. And no dey come apologize. You honorable Mr. Honorable. Hey, me. My day. Me nyeshe. Me patrol me making it clear to Ghana for I have never apologized and I will never apologize because me nyeshe. Ye nyina ye twen tape. Nyam watch na nwumre. Ye twen tape na honorable say mediama you and Nino. Say ya na no account. You and Nino who tape no fuck off foolish girl. Hey! Now then, why? Aden, Yankopon the West level be so ana. Ana wo hu se wo hu ana. Aden. Okay. Aden. My reply Oman FM the energy. Honorable. Oman FM wo kan se metonton me fie. Me ni wo a me hwe na e na ma ha JM. My be reply o. Ha na ma ha JM no you on the tape entifa tape ne bra ena two me nton me fie bia da me ton me fie na me de to fie kese a e chen fi kro no nti in all no me mo bra nko me chi da ena lastly me nim wo a me hwe na me nim de wo pa kire but this is the second time I will threaten eno na two wo kan say me nim wo a me hwe na obia be wo wiase wiase nye obia de wo nti me nim wo a me hwe na eno a wo kan ene so wasa aka now okay bibi twa to se won kase bi me sure se nyambo chan de tape ni ba wie a won kase bi nyambo chan fa tape na ama de nya obi ne kumantwi o nyambo o chena no se won fa tape na ama enya obi ne kumantwi o eye wa na sebe wagu hu ni ma se ache Ghana for wa na wan to obo anti ensem e na abeto wo bomb enti mpacho nyambo o chena me twen o program ni ntime me nyina ntem ba tan ma de da me ba ma na da me braba enu na masoma no ene waba na wada na afi no na 2 verses Tracey Buache tape to disgrace me enu anu no me kra kame no madura wu nyambo chena tape no de ba nyambo chena me free wiase because hey tape we dey any wo the way I walk on so you say what she honorable for bra ma mani wase mani penyina hu say we are honorable what proving me wrong fa tape ni bra nyambo ochena nyankopon ya adom ochena ye behia enwumre awie ma reply wo man FM de na wie who did the celebrities atem no ye wawasem who dede bia who did nkofo atem eno nye me masem de wo ka fa me ho no ma be yia no wie mentonton me fie bia o tom menton meye bia ka ho meye bi aka ho misika eni ubotom usika ni mi botom you don't feed me. I am not running my mouth. Thank you all. Nyam watch na nwumre. Ye be hia. Time and the two be life no. Me so me wa ha. Ye be hwe tape. Nyam watch we are premiering my naked tape. Ana yes. Naked tape na me twa no. O che nyam boy ye premiere. The enti me we nyina no. I want to prove to NDC for say me nye nipa bonini e na me nye blackmailer. Menti ampese me ye we nyina no say I want to prove myself innocent. Pese me prove me ho innocent. Say asem na kene Agyapong ka no nim ho hwe. I love you all. God bless you. E peace ne de bai. Nyambo chine nwumre. Ye be hia na ye premier naked tape no. Honorable Kene Agyapong e de beba.